abakuruga mu districts 38 babashire ku bantu bakaha okubasa ku bantu batera akaruru abo kuba twatungo kumanyizwa ngo ba delegates bari kwingana 2029 na babiri nibo bashireho okubasa kandi kuba batera akaruru kerizoba ninza gamba ho na returning officer wizoberi atugambire okwa akaruru katambura tugambire akarura kakeminyeto nimwazo tugambire ngumwachire mnyeto hati tugambire mukasheshe katandika kata abo bari munonga akaruru katandika je twashaha imwe twaba turyaha konka twatandika kutera akaruru shaha ibirneshwe kuba abantu 10 babatakashiriho abateze bakaruru ko kubanka bakarebe na kuitenesinga opening of the box konga twatandika akaruru katamburaje kuyaho kugira ngo enjura yategansamu eco mugishamurungi twabatuye ne stadium ya Ntare School twayikirizana na ba agents ba candidates twashiftinga area twazo mu stadium numweto n'umuntu tera akaruru konga katamburaje Mbere merireta twarebe mnyete mwene bajirangwa amasumu bagateka rubaju abamwene bajangwa batakahirira hihi nabanda bakuterera karuru mbere merireta hacha ina mnonge kwatene mnyete bayombatera karuru namazima twafuna complaints aho kujangwa abantu wenda kutera bishano baheza kutikinga karuru twakoresa security na staff bitu abantu abo twababingaho kandi twikirizana na ba agents twateka bese nzo kutera akaruru umwanya go kurebeka ngo abantu abakutera akaruru babasa kureba abo kuterera mwina abantu kurugo mu districts zirukika 38 mwakosta muningo cukugira ngo babase bona kutera kandi bona babase kumarombu twakoresa dividing a polling station twazikora mu polling centers kugira ngo polling center base ko accommodating abantu 500 so twineho abantu mwenda abari kuteza karuraha ntuhamya ngo twaza kasha 10 abantu bona enamba ntwatwaje kavarengere twagisherese vota tana utieminyeto emerire taha kurjira nyumwa bazya bize na hata bayoni bija kutera karu so far yesterday nyumwa bazyo tana apu ever 99% kandi nubwo kureba mu cyayi hati abantu nibinji tana apu neza gumeryo mu 90 area higuru munonga bonda butwakure dutingire bamuntu bija kurjira districts twamazire nka Kasese bundu bujo abona abutwakure dutingire 100% bataninga apu to expecting ati omukaruru kerizo bakurga imwe shitongere cha electoral commission nto expectinga karuru kugira kabakihorere kandi nzakabaro mbwire kugira ngo abantu bona bafuna amazima kugira ukwa karuru twakateza kandi twine na agents bakande sibitaha nto expectinga ngo bashemwe ko bari mubuteka kandi nukokira mu cyukorwa Ebale mnonga ogo yabari returning officer kandi ayebembiremu omukaruru kerizoba akokutora na omunyeto mwarabe najwechera iminyeto mu Western Region ahabwa MP nza kubantu gamba honna nomwe ahabar candidate na watu gambire embera okweyemerire amazina ga izina ryanje no manfura benitwe kandi niyo mwamba kwayahaya nerentebe yo kujwechera iminyeto ya burenge bwizobo mu ishengero ri 12 ndukujwechera ninga shinkwasire fraga y'ikibine cha Forum for Democratic Change tugambire mbero kweyemirira na mnonga okatanduko mukasheshe na hati eminyeto noreba karura kakemerire kati anko katanduko mukasheshe abo kwa kutubetu ino hori chikoro candidates nywazo mwazo twikirizingana nguza kuba shahemwe ntwija kuba twatandikire ninga twakira ha polling station konka kitakutangaza abamaito akira haza shaisha twabantu hariho omwe babiro bakubarwa konke chininchegekera akwa nenja kayategana so misho konko mukayishenjura tiyachera echininchegekera bamwe habinye simbere nabo abe nafuna rumors ngo bari kukoresa sente ninga shi bakwasira abana babatome bifo bitari bimwe na bimwe kandi rumors ninga shi information enough from my team and intelligence negira ngo baba bari kubaha sente necho mugishamo bikushanga ngo umuzo gutura umuntu jumirira ogo koresa sente nyinjo mbyo bwebembeza ubwihanga
gurumo no gwijani two menyeto nkabebembeze mbwenu neco busasa munonga konka enjura nayo kuyategana samo nutureba ayitukurebera hati erinke yasya nintekateka ngo okutera karunu kwija kweyongero misho habo kwanyitwe turo kugira ngo ecashobe cona tube turhwazi kandi zabo kuba bamwe tumitingire hamwe tuyiciruzingana ngo hagere cyabaho na irregularity ninge kitari mu mateka twatere hamwe nka candidates hagera candidate wakora kiticiriza ibwo mu mateka abasigara candidate twatere hamwe kujumerera cyo kintu no kucurwana sakore ngo cyagenda misho babare mnonga ekindi nanyenda kubuza watira karuru kandi ekindi twareba heminyeto bari kugira ngo babiye hamasumu bari kugira ngo bamwe batakata hamwe amasumago abarata hamwe nago ba confiscating amasumago ejareta honke cyo minyeto nkimwe kabebembeze mujyangu nishi eco mugisha mubi tindu kutera karuru konkite kandi nkiriza kwesimba ahabo kubanka zombuciko bweminyeto konka nagira revu inakomaho etakunkiriza kujya ontera karuru ecamasumu tuciciriza ingine ho nyuma zo muri ciko twagira ngo amasumu tugashe kwejo nasubwa waza kutera karuru abo kuba ni cumombi interbireho ukashanga ngo umuntu nakoresa ningasho umuntu nagira ngo kora mari kutera karuru tere cishani wija nkwereze miliyoni kora mari kutera akaruru katere cishani warete sumu nkwereze mitwara 5 so nico tuciciriza inenga candidates kugira ngo amasumu batakagiciriza abana kugenda nago polling station ningashina ya agenda nayo takwikirizwa kugira ngo ajiheyo kutekinga kutekinga press boxing turi kwenderana niwe ubutuma bwawe haminyeto eriyo mwihanga ndanabija kutera karo no eminyeto ninjiga kugira ngo twerwanere nkeminyeto abo kuba itiza wa future itiza wa generation turonda bebembezi aba pro youth ningashi abari kwendeza eminyeto ohirone cyo kugira ngo bururo bw'eminyeto konka no bururo bundo bw'abakuru twino kuronda bebembezi abari kufa ahaminyeto ahandi nimbendezo businje eminyeto kandi no kugira ngo tugiro butebekana akaruru kakwa kagenzereje ombwenkanya haba hariho life ndijo yo kurivinga tutari kugira ngo akaruru karahwe tuzomukuriyana tuzomukora abo kuba kaba katambwire je nito tukore ngatambwire je naba ataro kikwetagisa kugira ngo tuze ebare mnogo ogwe yaba arnitwe mafuri owechibina HFDC kando esimbireho ahabwa MP Youth Western Region dekangabe hono ndijo munyeto kana we ija kutera karuru atugambire okwembere yemerire aho pavilion kanda hari inter school amazina mbanyeta Mhandich Alan Mhandich Alan akaruru okagendo misherizoba wakarebota watira karuru bitu ndio neza kutera akaruru tikene shonga sofa twastegana sibwe njura na nechin population nyingi so nza kucererwa habamwe konkantite katika twe iwe noreba ngu ukubateka ho according to districts batabajwangize mwenda nza kureta uburinganza kugira ngo mbase kuba mutera jo bururu bwanyu na chonchi bakitene shonga azironga zitwena twatera kandi ombwira butine kuterera iwe nko munyeto ukabeno endabebembeza barabajwecere omwishenjero babakorera. Of course, ati tuinke minyeto nore MP we minyeto na anajwechera region yona, for example ka Western region na basobota tukorera ngo tona basobota tumbechera marwaro konka twantwenda atberiraka ebidrajire bukora bo parliament bembi yambo munyeto bitaru kumutera hasi ebare mnonga ogwe yaba ori omwe ahaminyeto kando wija kutera karuruce ahabwa region ahabwa Western region kandi koko kureba pavilion mwe mnyete shone agenda kutera karuru abo kwa batera according to districts abisinjiro batera kare kando bwa hatware nabakakumiro nabo bashuma batera bagumana batera according to districts kando bwe barukugumiza mu barukugenda ebare mnonga samu wenyine kandi turyaha okure bekangu twarengwa karura kakahendera twahereza bilioni bigenda omisho ahari inter school ndio Olivia Kamsime na Alex Brook hamwe na Ian Akankwasa.